Yes. So ahangaha ndabona umutumirwa wacu Jules Mulumba ashobora kuba abonetse. Reka tumutegereje kuri ekara zacu ahangaha, mwebwe mwabashije kwihangana, mwakoze cyane kugira ngo tubashe kuganira nawe ibyo turashobora kuganira. Hmm. Sinzi niba uri kutwumva Mzalendo Jules Mulumba, kuko turabona usa naho wamaze gusayininga in. Niba uri kutwumva rwose uri kuri mute. Yes. Yes. Urakoze cyane. Basangira ngendo rero, nk'uko nahoze mbibabwira tugitangira ikiganiro, nababwiye ndi turatangiye, ariko Jules Mulumba araza kuza kutujoyininga kugira ngo dukomeze ikiganiro hamwe. None ndabona nguyu agaragara kuri za kamera zacu, agaragara kuri za kamera zacu, ahasigaye tugiye gukomezana nawe ikiganiro. Mumwitegure rero, kuko agiye kutubwira ibintu byinshi cyane, nkuko nabibabwiye ko turi buganire kuri bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa Kongo muri rusange, aho tuza kuganira kuri ariya masezerano ya za Etats-Unis ategerejwe hagati y'u Rwanda na Etats-Unis na Kongo. Turaganira kuri za processus zahoze zitwa iza Nairobi, ubu ngubu zikaba ziri i Doha. Turaza kuganira kuri wazalendo n'ibindi byinshi nk'uko nari nabivuze muri za sous-titre zacu. Reka ndebe aho nabishize kugira ngo ntaza kugira ibyo mvuga n'ibyo nsiga. Ahangaha nari navuze nti inyuma y'igihe kirekire twaramubuze, tubazaniye umuvugizi wa VDP Wazalendo Jules Mulumba. Mwari mumaze n'igihe munyishuza rwose ati Jules Mulumba, Jules Mulumba. Nguyu rero arahageze, turavugana nawe ku ngingo nyinshi zirimo uko Wazalendo ihagaze ubu ngubu kuri front zose, mbese tuze kuganira n'amaherezo uko bizagenda nyuma y'ibyitwa amasezerano cyangwa se n'ibindi, niba bo banumva bizabaho. Niturangiza turavuga kuri ayo masezerano y'amahoro ubwayo, tuganire ku biganiro bivuga i Doha, tuganire kuri Joseph Kabila wigaragaje ku mugaragaro, hasigaye yuko ari we komanda mukuru wa bariya basogosi nk'uko 2013 byavuzwe na Muhindo Nzangi, ndetse nibiba bishoboka aratubwira icyo ashobora kuba azi ku rupfu rwa General Kirimwami, kuko kuva byabaho niho tongeye kubona umuvandimwe Jules Mulumba. Mwagiye mumunyishuza muri benshi, none yahageze. Jules Mulumba, reka rwose tukwakire kuri iyi channel yacu. Ntabwo uri mushasha kuri iyi channel, wenda ushobora kuba uri mushasha kuri bamwe, kuko urabona ko channel yarakuze, twariyongeye. Ubu tumaze kuba ibihumbi 22, bikabakaba ibihumbi 62, nako bikabakaba 63. Twaherukanye tutari twageriye hose, bisobanura yuko dufite abantu wenda batari kubone n'ubwa mbere bakubonye. Ndabona uhageze rero, uhigereye, ibindi urabyivugira. Reka nkwakire ubanze usuhuze abasangira ngendo, unabibwire. Karibu cyane bavandimwe. Murabona ko mwagiye mumbwira ati ejo bundi twaramumvise kuri HK Today na kwejo ati no kwa chancellor yavugaga mu gifaransa, ariko ahangaha twahisemo gukoresha ururimi, njewe ndavuga ikinyarwanda nize, ariko wakavuga ko avuga igihutu. Ubwo rero araza abitubwire muri ico gihutu. Karibu cyane mon frère Jules Mulumba. Murakoze cyane bwana Nyamumbeza, turabashuhuje dusuhuje n'abasangirangendo bose badukurikira kuri urubuga rwa YouTube rwanyu nyine. Murakoze cyane. Ntabwo wagarukira aho ngaho utari wibwira
abasangirangendo nk'uko nabivugaga nti hari abakubonye bwa mbere, hari abakumvise bwa mbere, wenda tubabarize ikibazo ubwabo bakibajije ati se nk'abantu bakubonye bakumvise bwa mbere bamenya ati Jules Mulumba ni muntu ki? Yego nabivuze yuko uri umuvugizi wa VDP wa Zalendo, ariko wenda weho ubivuze warushaho kubivuga neza kurusha njyewe. Murakoze cyane nyine uko bivuze. Njye ndi président wa CMC FDP, ni collectif de mouvement pour le changement force de défense du peuple, Mm, ikorera cyane muri Rucuru no muri mm, Nyiragongo no mu mujyi wa Goma. mm, Nganaba communicateur wa volontaire pour la défense de la patrie wa Zalendo, mm, iyi corporation ihuriyemo ibyama byinshi by'abakongomani bumva ko tutakwemera gutobwa na Kagame na Museveni n'izo ngoramaraso zose za ba Kabila, ahubwo tugomba kwigwanira, mm, tugahaguruka tukarwanira ubutaka ba sogokuruza bacu badusigiye, mm, tugaharanira kuzasigira abana bacu n'abuzukuru bacu igihugu n'akarere gatekanye kandi gatemba amata n'ubuki. Bakaba banyita Jules Mulumba, niryo zina, ni pseudonyme, ariko mu mazina nyayo nitwa Jean-Claude Habyarimana Mbitse, nkaba ndi umuhutu uvuka i Rucuru muri territoire de Rucuru, chefferie de Bwisha, groupement de Rugari, village Ngugo. Murakoze. murakoze cyane Jules Mulumba, rwose abantu mutari musanzwe mumuzi ndumva mumwiyumviye, dore yuko mujya mumva abasogosi b'i Kigali batagira uko baharabika abantu kandi nta muntu badaharabika. Ndakeka namwe mujya mumva bamuvuga ngo ni umuhutu w'interahamwe, ni umuhutu w'igisenyi wigize umunyekongo, ni ibiki, ariko mu ntangiriro wahise bibwirira ko ari umunyekongo atari umunyarwanda, ahubwo ni uko ari umunyekongo umwe uhagaze sawa sawa ku gihugu ciwe, kandi hakurya badakunda abantu bameze gutyo. Muvandimwe, twari tumaze igihe kinini twarakubuze. Jules Mulumba wari waraburiye he? Ndabona narabuze kuko nari ngiri mu gisagara, nuko wenda hari ibibazo bimwe n'ibindi, sirito nafite ibibazo by'ubuzima, wenda kanze mbivuge nabo basogosi bumve ko ibyo bapanga byose tubinesha. Rwose si ukuguca mu ijambo, ariko baciye igikuba, babwiye abantu bose yuko mu bantu bahitanye, mu bo birata ko bivuganye bahitanye, uri ku isonga ati wa muhutu twaramurangije ntimuzongera kumumva, none urazutse. Ndazutse nyine niyo mpamvu bagomba kumenya ko batazigera badutsinda. Ego. Banjakishije mu nzira zose z'amasasu, bashaka gukoresha abagore birananirana, amafaranga yo Ego. bazi ko njye sinyakozwa, ntabwo binjitura amafaranga. Ego. Banza barakoresha izindi nzira hari z'ikuzimu, baranduga, ibyo Mm. nabivuga hari abantu babimenye neza. Aha. Ubu nari maze amezi 10 mfite ubugwayi butari bworoshe, ariko Imana yabashije kudufasha, ubwo twagaruye akanyabugabo, ubuzima Mm. bwongeye bwagarutse. Niyo mpamvu abasangirangendo wenda batubuze bakibaza byinshi, nabo ubundi twari tugihari tu. Mm. Bajyaga bakunyishuza cyane 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 rwose. So rero duhite tujya mu kiganiro cyacu. Jules Mulumba abantu barakuzi cyane, wagiye ugaragara muri za media nyinshi, yamenyekanye cyane cyane n'igihe ifoto yawe na perezida Felix Tshisekedi yasakaraga n'ibindi, ariko cyane cyane ku makuru wajyaga utanga akomeza abantu, agaragaza isura ya nyayo ya Wazalendo ndetse n'uko Wazalendo ihagaze kuri front. Jules Mulumba, yego turabizi ko hariho de strategie pirema bigomba kuba secret y'ibanga ry'ibyo mukora, ariko tukubajije aka kanya uko bimeze, tutari twajya kuri shite ya Nord Kivu, shite ya Sud Kivu, hari uburyo wavuga senteze cyangwa incamake y'uko VDP Wazalendo bahagaze ubu ngubu? Kuko abantu bamwe baravuga bati kuba Goma yaragiye, Bukavu yaragiye, Wazalendo ese bacitse intege, ese baracyari organize, bimeze gute?
abazalendo turacahari kandi turacyashikamye, nyine turi mu rugamba, turi mu Mm, rugamba, kandi urugamba turimo ni urugamba rwapanzwe n'amasatani. Twavutse mm, dusanga bararutangiye, ubwo turi kurwana urugamba ba sogokuru wenda ba data baba bararwanye. mm, Niyo mpamvu wenda ruratinda ariko tuzarunesha, turahari. Umwanzi yashatse nyine kutwinjirana ariko ntibyamuhiriye kuko yasanze twaratojwe, kandi twatojwe n'akababaro yatunyujijemo muri iyi myaka yose irenga 30 tumazemo mu ruhirahiro. mm, Ubwo mwumva ko avuga ko hari abazalendo biyunze iwe, ariko nda muzalendo n'umwe wigeze wiyunga ku mwanzi, ahubwo bo bari barubatse abafu wazalendo iwacu mm, nibo basubiye iwabo. Ubwo ngo muri Nord Kivu twavuga ko hari abasore batatu, harimo uwitwa Ephraim Kabasha, uno ni administrateur territoire hariya muri Nyiragongo, akomoka muri Tamugenga muri Bweza Irucuru. mhm, Bashatse kumukoresha kugira ngo anyinjirire kuko yari ari inshuti, twagize gukorana muri 2012 2013 tunari kurwanya abo bagabo, ariko nyuma mm, baraza kumugura kugira ngo atwinjirane. Amahirwe make yagize ni uko yasanze ko twaratojwe kandi n'Imana iduha ubushishozi, ntibyashoboye kumuhira kuko uwo bari bari kubipangana yatumwe na Kagame, umunyarwanda witwa Kubwimana Elise, nigeze kubivugaho. mm, Twaramufashe tunaramutanga, bunafungiye i Kinshasa. mm, Umunyarwanda wari uri mu FDLR, ariko u Rwanda rumurekirita rushaka rumukoresha muri za operation speciale, nari nabivuze mm, ukuntu bajanye Ben Rutabana, nabivuze mu minsi yashize. yego. Uwo Kabasha nawe ubwo duhita tumutambuwe aratorongera, Mm, atorongera ajya kubaka icyama cyitwa MPA, aza kukizura. Ni icyama cyarigeje kubaho muri 2013, mm, akizura akoresheje n'undi musore witwa Lick Safari Bishori. mm, Aza no gushaka agumura n'iwacu umusirikare umwe wari uri komanda batayo iwacu i Rugari witwa Niyonzima, mm, ariko ntibigeze kubahira kuko AFC iri kuvuka, bagiye mu manama bihita bigaragara. Ubwo Lick Bishori wari uri komanda sego w'ico cyama cya Kabasha arafatwa, ubundi afungiwe i Kinshasa, ari mu babandi baburanyije ubundi bari kuburana ibibazo bya M23 babaye condamné à mort. Ubwo uwo Kabasha abonye ko imigambi ye yose yamaze kugaragara, ubwo asubira iyo yari yaraturutse. Uwo niwe bita umuzarendororo wawiyunzeho. Uwa kabiri ni uwitwa Mbokani Kimanuka, ukomoka mm, hariya mu Munigi muri mm, Nyiragongo. ndamubona. Uwo nawe yari ari komanda batayo ya PSLS, ubwo u Rwanda ruramugura yita General, Mm, bamuha ibikoresho binyuriye ku muhanda Butsitsi hariya muri Nyiragongo, nawo mm, nyine wuzwe na ingoramaraso. Ubwo Shakaru ubaye umuzarendo, Butsitsi Jean Bosco, mm, ubwo manuka beshaka abaye umuzarendo ariko ari gukora n'umwanzi. Tugeze kubona muri iriya minsi ngo mifatwa hari ubusore bwiye hariya mu Rwanda bakabutora ngo tuba turabaye nubwo dukomoka mu Rwanda, none ngo twarinjiye ngo ku mucama Bokani, u Rwanda rubakoresha ka teatero, ubona ko hari abanyarwanda na FDLR bari muri wazalendo bari mm, baturutse muri iyo filime y'ako gasore kitwa Bokani. mm. Ubwo rero ubwo bimaze gufatwa, nawe yase yiripotinga bene wabo, ariko turi kumwanzi atabura guhemba nyine abamurera. Ubwo yaburiwe irengero kuko misiyo bari baramuragwa yayikoze neza. Kuri dufite nuko u Rwanda rwamufashe akaba yaraburiwe irengero. Amakuru ari Gatatu, kuvuga ahubwo ngo baba baramwishe. niyo mpamvu mbivuze nyine, ni uko iyo utarabonye ku rumbi y'umuntu utemeza Mm, apfuye. mm, Sero ibyo twize. yego. Uwa gatatu ni umusore witwa Mapenzi Fidel Mike, Mm, ukomoka hari i Masisi. Wowe ni umukozi wabo kuva kera, yabanye n'uwitwa Rwanda, yari Masisi, aragenda aja kwa Karahiri Janvier muri mm, misiyo yo kumwefirikira no kumwicisha, biramunanira, aragenda aja kwa Guido. Agezeyo naho
igihe u Rwanda rwashatse kwica Guido bashatse kumukoresha birananirana, Mm. ubwo arangije aja kwa Kabido, niyo mwabonye ejo bundi agiye kubesha Kabido ngo biyunge kuri AFC, nuko Kabido yagaze nyuma nyine akigarura, Akigarura. Eh. ariko uwo we yari umunyarwanda, yari ari umukozi w'u Rwanda kuva kera, ubwo niwe nabo bavuga ngo ni umuzalendo. Mm. Wari ufite perezida witwa Desire Ngabo Kisuba ariwe maire de la ville ajuye hariya ku Mugi, ubwo Igoma. Mm. Muri make nta bagambanyi babo basubiranye, ubwo bakavuga ko bazalendo nyine ngo ngo biyunze iwabo, ariko Mm. guturuka Goma, Nyiragongo, Rucuru, Masisi, Walikale, Beni, Lubero, nta muzalendo n'umwe wiyunze kwabo basogosa indawe. Tukaba Mm. tugihagaze Guma rero, turacari mu mugi turimo, bagomba kubimenya. Muheruka kubona agafilime twabakiniye hariya ejo bundi, Kabila yapanze kwinjira mu mugi, tubimenye tuja kubasabota, mwarabyumvishe, twinjira mu mugi wa Goma, Yego. bawurayemo baratitira, abayobozi bose bahita bidurira Gisenyi muri iryo joro. Yego. Donc mu mugi turahari, mu yari amashamba turahari, irucuru kugeza na buno turi kurwana nabo, tumaze ukwezi turwana nabo muri territoire de Rucuru, chefferie de Bwito, aho Yego. bari gupfa. Twabarangije, ikibazo ni uko turi kubica bakaja kwimurira ku baturage. Bamaze gutwika amazu 500 y'abaturage muri groupement ya Tongo na Bukombo na Yego. Bambo, no kwica abaturage barenga 100 no gusahura ibyabo. Mm. Ariko tunahanganye nabo, turi muri Binza. Binza iri hafi hafi y'umujyi wa Kiwanja, Yego. ku muhanda ugiye Uganda unyuze Ishasha. Mm. Turahari, hari hafi ya Rubaya turimo, muri Gatoyi turimo, muri Chefferie de Bahunde turimo, Mhm. hafi ya Masisi turimo. Muzike tubatesha umutwe buri munsi. Igihe cyo bari Mm. bari kuja Walikale twarabakubise, bari kusiga imbere tudusigarana Nyabyondo bata umutwe, ariyo mpamvu basubiye inyuma, ko nta n'indi nzira bari bafite yo kubona ibikoresho. Bashatse Mm. gukoresha n'indege, FARDC iradutabara ikubita iyo ndege, ubwo basi babona kubesha ngo basubiye inyuma ngo kubera amasezerano, ariko bari bataye umutwe. Yego. Muri Sud Kivu turahari, mwabonye agafilme two guheruka kubakinira muri Bukavu. Umugi Mm. turahari, turimo n'ingengero zawo, kuko twebwe turwanira ubutaka, kandi ubutaka ni ubwacu, ni gakondo. Ubu rero Mm. umukongomani wese uvuka hariya ni umuzalendo. Mm. Baribeshya, ntabwo bazigeza batunesha. Tuzagwana ingundura, niba bizafata umwaka, imyaka 2, 3, 4, 5, nubwo twasaza n'abana n'abuzukuru bazarukomeza, ariko ndagihe Kagame, Museveni n'abambari babo ibyo bikoresho byabo by'abangana ba Kabila bazigera batugira baretwa, ndago bizongera namba, babyibagirwe. Urakoze cyane kuri iri jambo rihumuriza abasangirangendo, rihumuriza abanyekongo, ati ntimucike intege, nta gikuba, ntimucikemo igikuba, ati turahari wazalendo. Murabizi bavandimwe, byavuze yuko muri Rucuro, muri Tongo bamaze igihe bari guhakora utuntu. Ejo mu kiganiro cyacu cy'ejo niho navugaga ahitwa Marangara, ahitwa Runzenze, ahitwa Rukarara, ukuntu ejo bundi barabameshe, barabakubita, barabamesha, barangize baracika. Mu gucika basiga batwitsa amazu y'abaturage, mwabibonye kuri Twitter yanjye nashyizeho amafoto. Mbese barasahura n'amaduka y'abantu hariya. Ibyo yavuze ni ukuri, gukubitwa ko bari gukubitwa. Mubanze mumenye n'igihe cyonyine bamaze hariya bari kwirukanka ngo bashaka gufata umujyi wa Bukavu, umujyi wa Uvira, byarabananiye. Ibi yavuze ni ukuri, ati turi mu mujyi wa Goma, turi mu mujyi wa Bukavu, mwagiye mubikurikira cyane. Rero mbere yuko tujya ku mujyi, ku ifatwa ry'umujyi wa Goma, kuko niyo ntandaro ya byose, habanjirije urupfu rwo muzalendo mukuru cyane twubahaga, tunubaha kugeza uyu munsi, kuko n'intwari yacu ari we General Kirimwami. Ese hari akantu ushobora kuba wabwira abantu wenda kabakura mu rujijo, kashobora kuba kari tuto turu y'urupfu rwa General Kirimwami n'ubu utari washingura peya sonam? Mwari mwakire nyine mu burukiro bwayo, Mm. ni umuzalendo kandi yapfuye kigabo, ntabwo yapfuye mabwa. Mm. Nyine turamurira, ariko tuzakomeza ikivi yatangiye, kuko nawe yari ari gukomeza ikivi cyo yasigiwe na Bauma na Mamadu na Bambuza Mabe. Mm. Ubwo baramwishe, ariko abakiri umwami bavutse
n'ibihumbi. Mm. Kirimwami ifagiye byagenze ute? Mhm. Nk'uko bivuze ni umuzalendo nyine, kuko korporasiyo y'abazalendo twarayitangiranye, kuko Yego. mwibuke ko mu mu minsi ishize twafashaga leta nyine kurwanya abo basogosi, leta y'uyita Joseph Kabila, ariko Mm. nyuma yaho twaje gusanga ko ari we mwanzi wa mbere, kuko n'amateatire bakinaga. Mm. Ubwo kuva 2015 twahise tuba abanzi ba Kabila, wenda turabigeraho ariko tumaze kumenya ukuntu yishe Mauma, ariko tumaze kumenya ukuntu bicishije Mamadu, ariko tumaze kumenya ukuntu Mbuzama ari we wamuhitanye, Mm. ariko tumaze kureba ukuntu igisirikare yagitobatobye agiha abo bagambanyi. Mm. Ubwo ibintu bihindura isura, kuko tuba tumaze gutsinda izo ngigwa ngo ni M23. Mm. Tumaze kuzitsinda ariko aragenda asinyana nabo amadeclaration de Nairobi ashaka ukuntu ko yabinjiza mu gisirikare, birananirana kuko abakongomani barahagurutse. Mm. Natwe tuba twafashije leta, twahise twiremeta mu maboko ya Bauma, kuko niwe wari Mm. umeze nka data. Ariko uko byagenze, muzi ko bafashe abasirikari bacu batujana Gitona, Kamina, baja kudushira mu maboko y'abakozi y'abaofisiye bakoreye RCD na za CNDP, baratwica, batwicisha rubozo, tutwicwa n'inzara, mara imyaka itatu ngo turi muri formation. Ariko CIRGL iravuga ngo natwe ntitwabaye integre, ariyo mpamvu ziriya resolution za Addis Abeba zavuyemo. Nyuma yaho rero Mhm. twahise tuba abanzi ba Kabila, na Rindi yari ari gushaka kugurisa mu matora, dutangira kumugwanya. Abaofisiye ba RCD na CNDP babadeploya hano iwacu muri este, bariya ba Charles Sematama, ba makanika, uwo ni Kabila wabadeploya, yarabahaye amafonction, abo bita ba Rusimbi n'abandi. Ubwo ba Innocent Gahizi n'abandi, abazalendo tuba cible special kabisa y'u Rwanda, kuko bumvaga ko mu migambi bafite imbere nibatamanza bakondora, twebwe tuzabera umushito mu kirenge. Mm. Impamvu Kandi mwumvishe kandi bashyira niko mwababereye koko. impamvu mwumvishe Kabila ari gushyiraho ibyo bita bya Sokola 1 Sokola 2, Mm. bashyiraho bya porogaramu bya DDRR kugira ngo badushyire muri demobilisation, birananirana. Mm. Kirimwami rero agarutse hariya 2022, niho twagize nk'abahumetse, kuko twumvishe ko data agarutse. nayo Mm. icyo gihe uzalendo n'umwe wumvikanaga n'icyo gisirikare Kabila yubatse, kuko cyari kiri igisirikare cy'abagambanyi. Mm. Ubwo dutangiza gahunda njye na Kirimwami n'umukoloneli witwa Tokolonga yo gutangira dinamike wa Zalendo. Niko twakoze inama ipinga tariki 5 kugeza itariki 7 kugeza tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2022, ariho twatangiye Mm. nyine manevre zo gutsinda umwanzi. Ibyo byose Yego. rero u Rwanda rurabizi, kuko rufite abakozi ahantu hose. Kabila afite abambari be ahantu hose, bahita babimenya ko Lancetre de Wazalendo yahageze. Ubwo bigiye Mm. kuzamba, niho mwabonye ukuntu u Rwanda rwashatse gufata Bunagana. Tentative ya Yego. mbere ya Bunagana gufatwa le 24 z'ukwezi kwa gatanu 2022 birabananira. Ubwo Mhm. Kagame ahita yohereza abasirikare be baturuka hariya Kinigi, binjira muri teritwari de Nyiragongo, baza guca umuhanda hariya Goma. Abibuka neza, hafashwe le 25 z'ukwezi kwa gatanu 2022, Mm. bahita muri iryo joro bafata na Rumangabo. Mm. Ngo Kirimwami ya komanda secteur, twahise dukora manevre. Ibyo twabakoreye ni Imana ibizi, kandi nabo babizi ku mutima. Turabakubita le 26, tubavana muri Rumangabo, turabaherekeza mpaka mu shamba, batusubira iwabo. Mm. Abandi bari baje muri debordement baturutse mu shamba kuza kuturasira Rugari, turabarasa tubaherekeza kugera ku mupaka gwa Kabuhanga. Niyo nzinzi ya mbere mwabonye. Tugize hariya umuhanda turawufungura, nanze dufata na za mateka, arizo mwabonye ko guverinoma yagiye kuzipresenta iriya za Rwanda. Mm. Nyuma yaho rero bapanze umugambi, Ubuganda nabwo bumaze kuja muri manevre, niho Bunagana yafashwe. Ariko mu gufata Bunagana niho byari byapanze ko Kirimwami agomba kwicwa, kuko hari abasirikare ba FARDC bari babahawe amafaranga, nabo barafunzwe, abakomanda regiment babiri. Mhm. Bunagana mu gufatwa, Kirimwami yagiye gutabara, kuko ni umukombata aho urugamba ruri, aho amasasu aririye, ntiyumvaga ariho yaja. Ntabwo ari generale wa prestige
w'amaveste ni generali Mhm. Godiyo wambara combat akinjira imbere. Ubwo Mhm. niho Kirimwami yaswase urupfu rwa mbere bamutega ambuscade ariko atezwe na enemy yagambaniwe ariko n'abasirikari bamwe bo mu gisirikare ca leta aribo Kabila yashizemo nyine mu kubyumva barafunzwe n'abakoloneli babiri. Yego. Aho niho Kirimwami yatakaje chef escorte we witwaga Major Eric Personame n'abandi basirikari bane akomeretsa n'abandi batanu ariko Imana iramurinda. Mhm. Nyuma rero u Rwanda rwakoze manevre zose zishoboka Kirimwami bamukura i Rucuro yari komanda secteur bamwimurira Ituri kuba komanda region. Mhm. Amaze kugenda niho bajambaguje resistance bari twarafunze hari u Rwanda ruzaga tugakubitanira hariya ku mashamba ku ngengero y'ishamba ndibarenga umutaru. Yego. Ubwo umujenerali witwa Yave yari komanda zone hasigaye aratuzambaguza aratwirukana. Niho mwabonye u Rwanda ruturutse iriya za Bunagana za Runyonyi barambuka Rucuru yose baragenda bagera za Mabenga binjira no muri Masisi. Ni Mhm. guco byagenze ariko Kirimwami amaze gutabaruka. Agarutse rero twahise dushushanya utundi tuntu kuko agarutse afite izindi mbaraga abaye guverineri. Mwabonye manevre twakoze muri 2023 mu kwezi kwa cumi. Mhm. M23 twari tugiye kuyifuta, RDF yari igiye gutsibangana burundu muri Congo. Aho twabirukanganye muri Masisi turabirukangana muri Bwito, twari dusigaje kubaminura kugwa uriya muhanda mukuru wa route nationale numero 2 maze Mhm. akabo kakaba kararangiye tukabakurikira i Rwanda baturuka no mu Buganda. Icyabakijije ni EAC yabaye imbogamizi iritambika. Mhm. Icyabakijije ni aba ofisiye bo Kabila se mu gisirikare b'abagambanyi batubereye imbogamizi. Kuva ico gihe rero Kirimwami bahise bumva ko uyu muntu tutamuhigiye hasi no haruguru ntago tuzabivamo. Ubwo Yego. amalobbying yabo bagambanyi nyine abo bicanyi bafite za lobby mu niveau national même international bahise bakora ikintu cyatumye Kirimwami bamaka ama operation Mhm. bamusigira administration gusa ya province. Ariko kutebwe tuba tumufitiye icyizere kandi nawe azi ko ari we data ntabwo bazarenda twigeze dutandukana nabo nta niwe twirabatagaho ama operation byose nibyo twashaka gukora niwe Mhm. twabazaga nubwo bari barashinze ama operation abandi kuko abo bandi ntabwo twumvikanaga nabo ideology yabo si yacu. Mhm. Ubwo nyine niko byagenze. Noneho muri planification yo gufata Goma babonye ko bafashe Goma Kirimwami akiri muzima Mhm. agasha tuba turakora hariya donc bari barinjira Goma natwe tukinjira Gisenyi. Niyo match tuba tugiye Mhm. gukina hariya babyumve neza kuko Kirimwami ntabwo ari umukomanda wiruka, ntabwo yari afata ubwato ngo agiye i Bukavu, ntaho byari bishoboka. Ahubwo Mhm. tuba turakorera hariya yari itsibaniro urwo umugabo gatsinda undi. Niyo mpamvu bapanze umugambi nyine Kagame, Museveni, Kabila nabo bambari be n'amarezo interne yabo baneka neza Kirimwami ko bazi aho rusasu ruririye Kirimwami aharahaja arahagera nubwo yaba adafite izo nshingano. Mhm. Ubwo hariya tumaze kuresista iminsi itatu ine turwana hari Isake na Kibumba bananiwe kwambuka, Yego. abakomplice arimo bari abajenero bafunzwe bakerea de bandade sur l'axe Sake, abazalendo gusa na Sadek dusigara turwana. FARDC itangira kwiruka no Kirimwami yavuye muri biro aravuga ngo sinabyemera reka nje kureba ikibaye. Yego. Mu kuza kureba ikibaye kumbe bamaze kumupanga bari kumuneka. Ubwo n'umuco Kirimwami yagiye kugwa ku rugamba agambaniwe nyine ariko ari Yego. mugambi guturutse he kuri abo bagabo mvuze Kagame, Kaguta na Kabila Mhm. bakoresheje les réseaux interne externe. Ubwo niko nge nabivuga muri make. Ubwo Mhm. byahise bidezartikila toutes les manœuvres autour de Goma et d'Angoma nyine bitugeza aho turi buno. Muri make ni cyo nasubiza kuri icyo kibazo. Urakoze cyane kandi uduhaye rwose inkuru y'impamo. None ziriya rumeur turabizi ko zifite source i Kigali n'ahandi hose, ariko zari zamaze kwinjira mu bantu zo kuvuga yuko ahubwo nawe yari ari umwanzi wagambanye kugira ngo bafeblise FARDC hariya mu buryo bwo gufata Goma. Wabivugaho iki? Nyine heureusement ko ubizi neza strategy y'u Rwanda
n'abarukorera ni ugufinda nangwa guhimba eh, ibinyoma, Mm. bakakwambika ibinyoma, wowe Nyamuhombeza ndi kureba ufite teint clair, uri muremure, ubwo Mm. bagahita bavuga ko usana n'abasidi sudane kuri urukara, Mm. uri urukara kandi uri inzobe, baba bagufi Mm. gupima imetero 1 na 20 kandi ufite imetero na 80, ubwo kandi Mm. bakaba bafite rezo zo bashoboye kubaka zigomba gupropaja ibyo bintu abantu bakabyemera. Ibyo murabizi, Mm. ntabwo ari ibyo guhisha. Raporo za Nations Unies ejobundi zavuze ko Kagame afite de compte fictif ku marezo sosiyo n'ahandi hose baparatajaga amarimere kugira ngo bayempoze doctrine yabo mu bantu. Alors le fait que umugambi wo kwicecekera umwami wari gumaze iminsi Mm. bawuteguye neza, il a fallu gucréer des rumeurs avant d'exécuter pour que d'abord abatamuzi neza bamushidikanyeho effectivement, ariko Yego. twebwe tuba tumuzi, Mm. noneho naja no gupfa ndihagire umurira, Mm. nditumurire cyangwa se igihugu ndikimurire, nditumufate nk'indwari nk'ukuntu Bauma Mamadou Mbuzamame n'abandi tubafata nk'indwari. Mm. Urukumva niwo mugambi w'u Rwanda rwacuze, donc ndahandi byaturutse naho. Sawa kabisa. Noneho kuko twari tukiri kuri ibi by'umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu n'ahandi, Jules Mulumba, ugiye mu mitwe y'abantu nkatwe dukora ibiganiro buri munsi, tuganira n'abantu, dusoma comment z'abasangirangendo n'ibiki byinshi cyane, kugeza uyu munsi nyuma yo gutarura yuko muri FARDC tujujemo dekabiliste, tujujemo bariya bose baturutse muri za brassage na mixage, aribo bagiye bagambana bagatanga ibice runaka, za minisiyo bakazisigaho bakirukanka bakagira gute. Umubare munini w'abanyekongo urenze 80%, niko nabivuga. Icyizere cyacu benshi muri twe kiri kuri Wazalendo. Ndabizi ko utagiye kuvuga ibintu biri beaucoup plus strategique ahangaha kubera iki kibazo ngiye kukubaza, ariko harabura iki cyangwa se hazakorwa iki cyangwa hakorwa iki, simbishire mu nzagihe ya kera, kugira ngo tubone mutugaruriye umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu wamaze kutubwira ko murimo. Harabura iki ngo mutugarurire iyo migi? Harabura iki watangiye kubivuga nyine, niyo mpamvu njyewe iyo Kabila ari kuja imbere y'abantu akavuga ngo yubatse igisirikare, ngo yadusigiye Yego. igihugu cyubatswe, ngo yasize yarashenye amaguru parume n'ibiki, uriya mugabo ariko barabivuze nyine nkanywaga inzayi, nkanywaga urumogi, numva ko ari rwo ruba rumumuvugisha. Igisirikare niwe gishenya anyuza muri za brassage za mixage, afata ba Bosco Ntaganda biyemera ko ari abanyarwanda, akabagira amajenero, Yego. abajenero b'ingandagira bitabo batazi no kwandika Mm. yarangiza akamuha ubushobozi, maze mu bushobozi bw'akiva kandi akaba yarishimbaga n'imbaga z'abakongomani kugeza igihe cyo yiswe terminator, ariko ukamwambika igaradi ya general, ukamuha akarere nga Grand Kivu ngo uyobora. Yego da. Ubwo rero ikibuze nibyo ndikubwira, nicyo kibazo cya mbere. Ariko iyo umwanzi amaze kugaragara, hari umugani baca ngo vaut mieux avoir affaire au diable que tu connais qu'à un ange que tu ignores. Kandi ngo ibuye wabonye ndiriba ricishe isuka. Ni ukuvuga Kabila yagaragaye kandi afite abambari be barazwi, ntabwo ari byo kurota cyangwa se gushakisha. Hano niho umukino ugiye kuryoha. Kubera iki? Ngano na Magugu ubwo bigiye gutandukana. Magugu zirasanga sebuja, ni ukuvuga abambari ba Satani na amadayimoni, ubwo garasanga shebuja hariya. Kuko natwe bazima twiyemera nk'abanyagihugu kandi dukunda igihugu, mu nzego zose, mu banyepolitike, mu gisirikare, mu baturage, mu bapasitoro, natwe dusigare mu ruhande rwacu, maze dukine umukino. Numva abakunda imikino bavuga ngo za Clasico, Barca, Real, uzatsinda undi tugiye kuzamureba. Ariko nyine donc muri make imbaraga zirahari, abaturage bose bamaze kureba umwanzi ninde, ntawe ugishidikanya. Ubwo
umwanzuro niho ugiye kuboneka umuti, kuko baravuga ngo iyo urugamba rukarishe nangwa rukomeye niho ruba rugiye kurangira. Aha niho Mm, iherezo ry'uru rugamba ruri, kandi twebwe ntabwo tugeze tumanika amaboko, ntabwo tuzigera tunayamanika. mm, N'abashidikanya ku byo twavuga ko izi nama zo gutegura urugamba zatangiye 2020 tunarabimenya. mm, Bariya ba Moise Nyarugabo, ba Kamanzi Runigi, n'abandi batari basanga Kabila nyine bakomoka muri za RCD bakoraga amanama hari i Goma. Hari umusore ufunzwe i Kinshasa witwa Kamwanya Jean Bosco wari waradesertinze iwacu, mm, baramurekirise bamubwira ko bazamukoresha mu kudushenya ari kuzana abasirikare bacu muri iyo manevre. mm, Arafunzwe ari Kinshasa. Izo mm. nama bazikoreraga hariya kwa Kamanzi Runigi kuri Rond-Point Cukudu 2020, mbere y'uko M23 inatangira, ariho Kabila na Tshisekedi batangiye gusubiranamo. Donc ni Mm, ibintu tuzi twebwe, niyo mpamvu twateguye imitima yacu tukamenya ko ari urugamba ruzaba rurerure, mm, tuzahuriramo n'ibibazo, ariko iherezo ryabyo tukazarutsinda. Reka mm. rero bigaragare neza, maze acteur na de bande tuje muri tere, uzatsinda undi tuzamumenya. Wa mugani wawe kuba Kabila yamaze kugera hariya rwose urugamba rugeze mu mahina hasigaye, ariko di mukabiye intwari ejo mu gitondo tukumva ngo Hippolyte Kanambe rwose mwamujugunyeho ibuye rimufata mu mutwe, basi tubone nawe ati agaramiye ahantu, mwazaba mubaye intwari kabiri kabisa, mubaye mudukoreye akantu mumubuza amahoro muri uriya mugi wa Goma, uriya mugabo ntabone ibitotsi ari hariya, mwakagira imana mwe. Reka kubita umwana ure kumwigisha kurera. Yego, sawa, murakoze cyane. So rero kuba tukiri mu mujyi wa Goma, ubwo turava kuri topic ka Hippolyte Kanambe, eh, abantu uko bari kumubona hariya, kuko niwe turi kuvugaho aka kanya, abantu bari kwibaza ibibazo byinshi. Hippolyte Kanambe wahoze ari perezida, il a dégringolé ku rwego umuntu atabasha kwemera. Umuntu wahoze ari perezida w'igihugu avuga yuko arwanya M23, uyu munsi M23 niyo iri kurinda umutekano we muri Goma, uyu munsi niwe commandant supreme wa M23. Abantu baratekereza byinshi, abantu bamwe ati aje gutangiza cyangwa se bon, intambara irahari already, ariko ati aje kuyikora sasa mu buryo budasanzwe. Urugamba rugiye rwaza sasa. Hippolyte Kanambe agiye gukura Tshisekedi ku butegetsi. Hippolyte Kanambe bariya abantu ntibagishoboye kuva ku butaka bwa Kongo. Hippolyte Kanambe yigereye hariya, ndumva umaze kugisubiza ati urugamba niho rugiye kuryoha sasa, turwane nawe. Uzaba atsinze undi amutsinde, n'uwo zaba atsinzwe nawe yemere ko atsinzwe. Bavandimwe, murabona yuko dukomeje kuganira na Jules Mulumba, kandi uko mubibona rwose afite amakuru. Ntimurambirwe, mwicare tuganire indi minota mike, turacyamufite aha. Ndabizi ko twatangiye kera kare, musa naho mushobora kuba murambiwe bamwe na bamwe cyangwa munaniwe, ariko mureke mbasabe rwose mwicare mutuzeho gatoya, ntago turi bubarambire bya cyane cyane, ariko tuganire. Murumva ko Jules Mulumba twari tumaze igihe kinini tutamubona. William Paul ati batubabarire be gusubiranamo, tubanze dukubite abasogosi. Ikibazo nari nagize ngo nkubaze muvandimwe Jules Mulumba, ese koko uko mwebwe mubibona presence ya Hippolyte Kanambe mu mujyi wa Goma, yamaze kwigaragaza aho ahagaze ko ari we shefu wa bariya bicanyi n'ibyaha byose bimaze igihe bikorerwa hariya, murabona ko uriya mugabo afite imbaraga zo kugira ngo ayobore ziriya ntambara? Turabizi ko ni umusirikare nyine, ariko afite ubuhe bushobozi, afite izihe mbaraga zo kugira, kuko biri kugaragara nk'uko wabivugaga mu kanya, bariya bantu nta force bafite, kuko mwamaze kuba kontena. Donc intambwe bari bafite, amarere bari bafite, mwarabacubishe, bumvaga yuko bagiye kuguruka bajye Katanga bajye Kinshasa. Ese murabona hari icyo Hippolyte Kanambe
yaba aje gukora kugira ngo abongere imbaraga maze bagire izindi ntambwe batera, dore yuko ejo biriwe batangaza yuko ngo bagiye gufata Uvira nk'aho ari ukujya mu isoko ukajya gufata ibyo ugura n'ifaranga zawe. Eh, twebwe tubona ko ndagisha kirimo, Mm, ahubwo ni byiza nyine nk'uko nabivuze. mm, Vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Hari ubundi mugani nyine baca mu mm, gifaransa guco, ngaho gushaka marayika mm. uzashaka imana. Yego. None rero twebwe urugamba rutari rwanatangira, inama zarapanzwe tubimenya ko ari we ugiye kurutangiza, Mhm. ukumva. Yego. Corneille Nangaa akizamo yari rishanjemo detrife, kuko babonye ko bitari kugenda neza, abakongomani batari kubyumva neza. Arambwira ngo Mm, wowe rero ubaye equipe d'avance yanje yo gutegura hariya. Njye narabivuze, mhm, abantu wenda barabashidikanya, ariko niko byari bipanzwe. Aho bigeze rero, presiyo iri kuri Kagame, mm, yamubwiye mwana wanje narakubyaye, ah, mm, none mm, ngwino mhm, wigaragaze, kuko ngiye kwicwa nzira ibyo twapanganye kandi uzi imigambi yose. Ngwino maze wigaragaze mm, turebe niba hari ikindi kintu urongeramo. Ariko twe turwana urugamba tubona ko ndakiyongeyemo. Kubera iki? Niwe wabipanze, ahubwo yakomeza kwihisha nga ancien président de la république, ufite notoriété, ufite igitinyiro. Ça pouvait être normal, kuko byari kuba byiza kuri we, kuko yari afite un rôle qu'il peut jouer, yagira confiance. Naho aho bigeze, mm, agaragaje ku bakongomani ko atari umukongomani nk'uko twabivugaga, ko atari muhungu wa mm, Laurent Desire Kabila, kuko ntabwo bishoboka. mm, Nyamuhombeza, nge sindi nyumba kumi uzwi na leta, sindi chef de quartier, ariko mu bushobozi bwanjye mfite n'imbaraga niyumvamo, ntabwo wanyikira data ngo ngwire inshuti yanje. mm, Bacaga umugani mu gihutu ngo imfubyi itari yakura isangira n'uwishe se. mhm, Ariko ntabwo waba warabaye perezida de la republique wiyita ngo uri umujenerale maze ngo ukomeze guha indebe mm, uwishe so. mm, Uwishe Laurent Desire Kabila ninde? Ni Kagame, ni Museveni, mm, ni Buyoya mu Burundi, batumwe n'amakungu gakomeza gusahura iyi Kongo. mm, Ubwo rero Kabila, s'il était le fils de son père, yaba ari umuhungu wa se nkuko tubivuga, yarezemo uri kumwita neza ipolitika nambe. mm. Wenda bamba bari kundi kumwita Joseph Kabila, reka nanje mfata iryo zina niryo rinamukwiriye. Niryo Ipolitika rimukwiye. nambe yaba ari umuhungu wa Laurent Desire Kabila, imbaraga afite, imbaraga Kongo yamuhaye, yakabaye patriota kimwe ku bandi bazalendo, kuko tukaja kuza Kagame na Museveni ibyo badukoreye batwicira, uwo twe Justement. twita hero. Mm, Si yabikoze rero, ntabwo wambwira rero ngo ni umwana wa muzehe, kuko ni ni umwana wa Kagame ideologically, ni petit frere mm, wa James Kabarebe ideologically no mm, mu gisirikari, ni petit fils mm, wa Museveni. mm, Icyo ni icya mbere. Aho rero amakungu, abantu bazi gushishoza neza mu makungu, mu gihugu, mu karere, bose bamahise bumva ko atari uko twari tumuzi nuko twamwibeshagaho. Icyo ni icya mm, mbere. mm, Akaba ataye valere ya ancien chef de l'etat, ahubwo abaye rebelle, ancien chef de mm, l'etat converti en rebelle. mm, None akaba babaye rebelle, ukuza kwambaye igihugu kitari ice, ariko igihugu camuhaye amata n'ubuki, we akakirukira amaraso. mm, Izo ni izindi mbaraga atakaje. Icya mm. gatatu, uru rugamba si rwo rwa mbere bakora, bwana Nyamuhombeza. Yego. Bapanze kuasieja l'Afrique centrale, bakubaka empire Hima. Mm, Ababishidikanyaho muje kuri Twitter za Muhozi Kainerugaba, c'est un général d'armée, yego. 52 ans, je ne sais pas, révolu, fils d'un président de la République, wakuriye dans la cour royale, qui Mm, maîtrise les manœuvres z'ubutegetsi, utapfa kurondogora ibintu atazi. mm. Mugende murebe kuri Twitter ye, murasanga empire Hima Tutsi, turwanira abatutsi, turwanira sinzi ibyo akoreshaga ibiterme bye ngo By'abacwezi. abashwezi, voilà. Mm,
avuga neza ko ari empire himatutsi. Iyo empire himatutsi bayitangiye umugambi wayo vers les années 70 nyine, ariho Museveni batangiraga kuja guhakwa hariya kwa Julius Nyerere, bakaja za Mozambique gufasha abamozambike, ariko bari guhaha kugira ngo bazabone ukuntu baza gukora gahunda zabo mu karere. Rebellion barazitangira kugeza igihe cyo Museveni yafashe ubutegetsi yari muri 86 ngo bari kwirukana abadiktatere Idi Amin, Wakombo na Obote, nyuma haza Okello, ariko ni pretext nyine. Donc iyo ushatse gupanga ikintu ureba l'opportunité qu'il y a. Ushatse gukoresha umukobwa wamenya ko adafite amavuta, ukamenya ko ufite 100 francs, urayimuha akagura amavuta, ejo ukamugurira ikirato uzamuresha. Niyo opportunité babonye mu iriya myaka bururiraho ko bagiye guhirika ubutegetsi bw'abadiktateur, ariko bo babaye abadiktateur kurushaho, sibyo? Idi Amin yategetse imyaka 8, Museveni ngo bamaze kugera kuri 40. Bavuye mu Buganda baje kugwanya Habyarimana muri 90, bafata ubutegetsi hariya. Ndi bacogoye igihe bagwanaga na Habyarimana, bishe Melchior Ndadaye bakurikizaho Cyprien Ntaryamira mu Burundi, sibyo? Baraje 96 bitwaje ko baje kugwanya gucura imbunzi, ariko iyo badukoreye muri Kongo kundu batwishe Rubozo, baragenda bagera Kinshasa, murabizi. Ariko Nyamombeza abantu baje bakagera Kinshasa, James Kabarebe chef d'état major general, ingabo zose ziyobogwa n'umunyarwanda n'ama officers menshi ari abanyarwanda. Uwo mugambo ukabapfubana, sibyo? Kabila arabahinduka nyine, aho no twitira Kabila ero, ariko Laurent Désiré Kabila abazalendo tumufata mu byiciro bibiri. Icyambere nanje nuko yaragambanye, agambanira igihugu, c'est un traître. Laurent Désiré Kabila de 1996 à 1998, c'est un traître. Comme les Nanga et les autres. Laurent Désiré Kabila de 1998 à 2001, c'est un patriote. Kuko na Bibiliya ivuga ngo ukoze icyaha ukacicuza Imana irakubabarira. Na Yuda ujya ngo Yesu yarazamubabarira yibwira ngo yicujije ibyaha yakoze. Umvugiye ibintu. Ubwo rero aho uwo niho niko twita Laurent Désiré Kabila. None abantu bakijya gihe muzi ukundu abanyamerika bafite imbaraga cyane, ba Clinton, byo bintu bidashoboka, sibyo? Ariko umugambi urabapfubana, sibyo? Yego. Baraza bagaragaza RCD. Kabila nyine bamaze kuca Kabila Laurent, ubwo Hippolyte Kanambe wari utari chef d'état major général w'ingabo, wari utari ministre wa défense, nda préséance yari afite mu gihugu pour qu'il soit président de la République. Yego rwose. Nda experience yari afite kuko mu myaka yari muto, experience ya gisirikari ndayafite, umusirikare ariko ngiye mwita ko ari umusivile. Wambaza mukubera iki? Natwe kubaza rero twebwe iwacu, yuje iwacu uri D6. Tugaguha formation de base bita formation de base muri centre d'instruction. Yurangije formation de base uri D6 tuguha grade ya sous-lieutenant iwacu. Okay. Yuri gradué ukarangiza formation de base tuguha lieutenant. Yuri lisansi tuguha capitaine, ukagenda uzamuka graduellement kugeza igihe ugeze ku grade ya colonel, nukundi ubona bamwe tubita nyine ba general iwacu. Abantu bajaga bagira ngo ntaco mugenderaho mutanga amagrade. Oya turabikora. Waba udafite amashuri uragenda ukabarugara ukazamuka kuri za caporal, soldat, ajida, ukaba sous-lieutenant uzamuka gutyo. Iwacu turabikora. None Kabila wita ngo ni umusirikare. À 28 ans, il était lieutenant, il était général major. Nanyereke igihe yabaye général de brigade. Nanyereke igihe yabaye colonel. Nanyereke igihe yabaye lieutenant colonel. Nanyereke igihe yabaye major. Nanyereke igihe yabaye capitaine. Nanyereke igihe yabaye lieutenant. Nanyereke igihe yabaye sous-lieutenant. Nanyereke igihe yabaye adjudant chef. Tugaruke maze ubwo sibyo? Yego. Ako muri kantu. 28 ans. Avancement de grade normal mu gisirikare au niveau international ni imyaka 4 bakakuzamura grade. Yego. Ubwo nanyereka ifoto ye ari sinimba yaratangire kuri lieutenant kuba yarize. Nanyereka ni foto iyo yabaye lieutenant afite imyaka 20, wenda mu myaka 24 akazamuka muri capitaine, mu myaka 28 akaba major, sibyo? Wenda akagwana urugamba simusiga akabona promotion par éclat,
bakamuvana kuri major bakamuzamura kuri general major, nabinyereka ubona promotion par éclat basimbukaga wenda grade imwe uri colonel bakakuzamura kugera wenda general major utanyuze kuri general de brigade, waba uri major bakakuzamura kuri colonel utanyuze kuri lieutenant colonel, wagaragaje ubutware mu gisirikare. Nanyereka icyo yigeze akora, nanyitwereka amafoto gamugaragaza nk'umusirikare. Iwacu habagaho icyo bita kubingi, nagaragaze ikubingi yayikoreye he, muyihetere centre d'instruction yayikoreye he, ndayo. Ahubwo ni ikibore batora, ikibore caje kwinjizwa muri Kongo kutumunga, gitumwe na James Kabarebe Sebuja, bamwigishije ngo weho dore bafataga sefu birabaga umuntu kamure ngo bakora hano karakacikora ubwo rusasu rwagiye ubwo mbaye umusoda. Kumva niwe Kabila, niyo mpamvu ugeza na buno James Kabarebe ni afande we, Kagame ni data, Museveni ni sogokuru uri Kabila. Ariyo mpamvu na mbere uko yigaragaza hariya manje yari mu Rwanda aragenda aja kwa Museveni, sibyo? Aribo basebuja. Ubwo rero umugambi wabo warapfuye, nta nubwo uzigera. Uru rugamba ni rwo rwa nyuma, kereka Imana dusenga nibitatwumva, kereka niba abayobozi b'iki gihugu bari mu mugambi hari, navuga ko bizashoboka. Naho niba amakuru dufite, experience tumaze kugira, ubunararibonye tumaze kugira muri iki gihugu no mu ndambara, umugambi mwiza w'abakongomani niho ugiye gutangira. Ubwo rero iri AFDL maze gutsindwa, Kabila gashirwaho, bagiye muri processus d'infiltration et d'émiettement de la République, ce qui pouvait byagombye kubazanira ce qu'on appelle ibyo bita l'occupation en douceur. C'est-à-dire quoi? On met en place un scénario, tuba turagwana buri myaka 3 cyangwa buri myaka 4, uko séquence ni 98 96 98 c'est ibiri, 98 2004 Jules Mutebutsi, 2004 2006 CNDP, 2006 CNDP rangira 2009 2012 M23 1, 2015 bashatse kugaruka birabananira, 2017 bashaka kugaruka birabananira, 2019 bashaka kugaruka birabananira, 2021 baragarutse. C'est-à-dire quoi la planification, buriya mugambi gumara gupfuba Kabila maze kubahinduka, bavuze ko weho ba president no twatugwana nidugwana weho wemere kutunegosia, uduha aba ministre, uduha aba general, bizagera igihe cyo service zose z'igihugu n'umutekano n'izindi nzego zose tuzaba twaramaze kuzirangiza, maze tuzahirika abakongomani occupation par en douceur. Voilà, en douceur nkuko nabivuze. Ariko mwarabibonye ko byabananiye, kuko Kabila agomba kuva ku butegetsi 2016, abonye ko umugambi gwaho utari gwagegwaho, ashaka kugirisa. Museveni constitution y'Uganda yari bumwemereye kuba president kugeza ku myaka 75 yarangiza akarambika. Mwabonye ko abadepite barwaniye mu nteko nshinga amateka mu Uganda hejuru y'icyo kibazo cya Museveni. Kagame yaragomba kurangiza akarekura. Mwabonye ko yagize changement de constitution izamwemera kuba president kuza mu 2034 akazanakomeza. Nuko ura mugambi gwabo babonye ko gwabananiye, ndore agomba kurekura. Amahirwe mabi bagize rero, basanga abakongomani turi menge, umwana wabo turamwirukana, aba oblige kurekura. None mu kurekura kwe adufata nk'ibicucu, nyine aribyo bintu yavuze by'ubuswa ngiye kuvuga. Ngo ngasinyana amakoro na Kisekedi, ngo ariko si wa mugabo we. Yeme cyokora ngutazi ubwengashimo bwe. Utazi ubwengashimo bwe. Bikuye ngo nabantu bazi gutekereza. Kabila na Corneille Nangaa nta nubwo bakagombye kuvuga biriya bintu kubi, ntago bagombye kuvuga ko n'umwe w'urumogi ntihabivuga. Ngewe nguroge wowe n'umuryango gwawe, sibyo? Nimbona muri kukarira kindembe inze ngo babwire ngo mwana sha uzikora kurogesha uburozi fulani, ngo none nguzaniye umuti nakumva imbabazi basi nabana bangu umuti. Vraiment egoda vraiment n'uruhinja rw'imyaka 3 5 urubyogo niko babivuga, ntabwo bavuga ibintu ngabiri, kuko bariya ibyo bavuga bisobanuye ko na prison ndibaye kwiriye bakwiriye gupfa.
ubundi wahangara uvuge ngo abakongomani miliyoni 120 baratoye barangije gutora, ngewe numva ko inyungu zanjye ngomba kuziproteja, ubwo nemera gusinyana n'umuntu, none umuntu arambemukiye, none nanga ngewe nabazaniye dayimoni igihindi, nje kwirukana igihindi, ico gihindi watuzaniye sinone bacyaraje kikamanza cyatumira, uraza kukirukana abo cyariye urabagarura. None ukumva ni ibintu by'urukoza soni by'umugabo w'imyaka 50 ufite ubwano bw'imvi, umusaza nka Colonel Yanga w'imyaka 60 ni ibicucu, ni ibijuju, n'imbwa, sinzi nuko nabita ngewe. Ubwo rero abakongomani bakwemera ibyo bintu gukurikiza ibyo bari kuvuga bariya, nabo bazaba bagi hasi y'ibicucu. Inyo imbecile niko babyitaga, nibyo usanga biri kunyagata mu bucafu bikagira ngo biri mu rahari. Donc umukongomani wese ukurikira ibi garashe ndi kuvuga nawe ni ikijuju ngabo, ni ikigoryi. Ubwo rero umugambi gwabo gwarananiranye, kanze gubwire birirwa baririmba ngo bari kugwanira abavuga ikinyarwanda. Mu gisirikare cya FARDC Kabila ashizemo abajenero barenga 40 muri police no muri police no mu FARDC barenga 40 na abatutsi, sibyo? Baragenda bayobora mpaka à tous les niveaux. Buno numero 2 w'igisirikare cya Congo ni umuhema, sibyo? Hari Ituri ndaribyo. Bafite amazone de défense, Basunzu ni commandant zone de défense, 3e zone de défense. Yarahirutse kuba muri 2e zone n'umututsi hara muri Sud Kivu, sibyo? Bakamanzi ba Innocent Gahizi ba François ba Bivegete à tous les niveaux, donc muri état-major général, muri logistique, muri administration militaire, muri justice barimo, muri renseignement hose, muri renseignement barimo, muri gouvernement barimo, ngo nanarimo hariya nani Gisaro, sibyo? Nta n'ubundi bwoko bubafite benshi kuri ako kageni. Voilà, abakoloneli bondi wabara. Ibyo byose wabibahaye ninde? Ni Kabila, sibyo? None wamwambwira gute ngo watoteza gute umuntu ufite imbaraga za gisirikare zingana gutya, ufite umutungo dore ruwaya yeguriye mwanga cuca imyaka n'imyaniko, sibyo? Ubwo iryo toteza bavuga erishingiye kuki? Kandi ugasanga bavuga ko bagwanira ikinyarwanda. Ejo bundi si mwababonye hari Igoma bari uje gukora za fuye ngo bari gushaka bazareno, baramwara baje gufata abahutu abandi b'abaturage babaka amagare d'électeur babaoblige kuvuga ko ari abanyarwanda ngo ducuye abanyarwanda. None ni burguce ku urengere umuvundu uvuga ikinyarwanda muri Kongo, tena niwe wayi wa mbere kumutoteza kumwandika imbere y'amakamera. Uvuze ko ushaka baje bavuga ngo abatutsi ngo baricwa ngo bashingiye kuri faciès, bariya bahutu baciwe i Rwanda, bacuwe i Rwanda bajya kubashaka mu mazu, hari ikindi bakoresheje kitari faciès. Voilà. None uravuze Kagame ngo weho ngo urukwanira abarwandophone ngibiki tubyemere, d'accord, ariko si uraza kungwanira njewe Jean Claude Habyarimana mbitse u Rwanda simbazi cyokora nanyuraga mu ndi kuje Kampala, nageze Kigali rimwe niba atari kabiri, nanyuze cyane kandi nubwo bakugira uw'igisenyi, ngo nduw'igisenyi tanto ngo nduw'uruhengeri. None uraza kungwanirira njewe urukuranirwa kuganira n'abandi banyarwanda biyemera ko ari abanyarwanda, Isirandera hamwe nyine yirirwa kuza kutumenera amatwi, n'abanyarwanda par excellence. Namanze yubaka rero ubumwe bw'abanyarwanda iriya bumvikane, bamara kumvikana niho ndazoja kubabwira ngo nyamara mwateye imbere no muze mudutabare. None uzaba nguru kunyanda afata uruguhitwa, kandi ngo nyiri umupfu ni ufata haboze. Namanze yumvikana na za FDLRZ abahutu n'abatutsi basabane mu Rwanda, maze ubwo natwe ndarungo tuzigera tubasaba ngo muze mudufashe tuzabyirangiriza. Mwumve ko ari amacenge baba bari gukora. None rero infiltration bakoze igisirikare barakimunga, serivisi zose barazimunga, imari barazikubira, barabinaniwe. Buno naho bagiye kubishobora. Amahirwe dufite nyine twabonye Perezida Tshisekedi afite ibibazo ahura nabyo hejuru abagambanyi bamusigiye muri system,
ariko abyumva neza kandi akabyitwaramo, akagenda kwepa amacengecenge baba bari kumushiramo. None aho wongeraho abazalendo mu mateka, AFDL twarayigwanyije, RCD turayigwanya, CNDP turayigwanya, M23 turayigwanya, ariko muri experience ya resistance bwana Ombe, nta gihe mobilisation yabaye general ingana gutya, amoko yose ahaguruke buri bwoko bukire, groupe ija muri resistance, kandi mubane imyaka 2 3 4 5 murwana urugamba nguru atari gagira abasubiranamo ngo murasane umwicane mwese muvuga ngo umwanzi n'uyu. Iyi patriotisme muri mwa baturage, iyi patriotisme turimo igaragaza ko urugamba twarutsinze kera. Igisigaye kwa kundi Imana yabwiye abana b'Isirayeli ngo muzunguruke Yeriko inshuro 7, ibindi ndabyikorera. Ubwo niho n'urugamba tugiye kururangiriza. Kabila ribesha Shokora afite amafaranga, nje nagombye kumubwira inama aba yaricecekeye akire amafaranga ye neza, akaja gutura i Kigali kwa James Kabarebe, akaja mu Buraya agasaza neza. None agize yegura umukoshi kuko abakosa twakoze ndabwo gazongera gukogwa. Kagame azaga gushaka FDLR hano, nagira amahirwe mabi M23 yite mu M23 tuzayirukana, izahungira mu Rwanda, izaba amri ya Musa dans pour daye pour muzaja kubashakayo. Oya donc wabyumvise mbese dans pour dans mbega nguraho abantu amakuru meza cyane aryoheye umutima, aryoheye amatwi, aryoheye ibitekerezo. Umva uri umuzalendo nyamuzalendo koko, izina niwe muntu. Murumva rero basangira ngendo ko twabazaniye umushitsi uzi icyakora, uzi ibintu ari kuvuga ubirimo. Arababwira ati nimuhumure rwose, nitumara kubavudukana bakagira u Rwanda bazarebe neza uko ahora avuga ngo yaje gushaka FDLR muri Kongo, bitazabaho, ariho Kongo igiye gushaka izo nyankaragata, agira ngo ni kwa kundi bahungiyeyo bakabayo bakazongera bakagaruka bakaza guhungabanya igihugu. Mambo iko moto kabisa. So rero muvandimwe, reka ndabona dusa naho duhumuje iyi ngingo, tuje ku ya kabiri, wenda nayo ntago turi buyitindeho kuko twagiye muri aspect y'urugamba, aspect militaire. Tuje muri aspect diplomatique. Twagiye tubona biriya bitaga processus de Nairobi, twagiye tubona biriya bitaga processus de Luanda. Byose uyu munsi turabizi yuko processus de Nairobi niyo ubungubu iri Doha, muri bya biganiro bya Doha. Processus ya Luanda ubungubu niyo iri muri Amerika kwa Trump. Amakuru dufite ko tariki 15 wenda z'uku kwezi kwa gatandatu, Ministre Kayikwambana Nduhungirehe bashobora kuzagiriye bakaja gusinya, bikazarangira Paul Kagame na Tshisekedi bagiye gusinya ayo masezerano y'amahoro. Ndakubaza ikibazo cya mbere, Jules Mulumba, kuko uri nararibonye, wabyivugiye imyaka umaze muri izi ntambara irahagije. Urabona wewe muri experience yawe na Kagame uzi n'abasupplétifs biwe, avec toutes les forces noires qui opèrent dans les noirs, donc l'oligarchie impérialiste n'ibindi byose. Est-ce que finalement dushobora kuvuga yuko la diplomatie va en emporter la victoire, ku buryo noneho intambara zirangira bamaze gusinya amasezerano y'amahoro ya Etats-Unis, cyangwa intambara izakomeza? Kagame nge mufata nka Satani. Yego. Satani yaba yari afite umutima wo kwicuza, aba yarababariwe n'Imana, kuko Imana ni Imana nyirimbuhwe, Dieu miséricordieux. Kuba rero Satani atarababariwe n'Imana ni ukuvuga ngo basi ndakundi kundora arabigenza, kuko hari umupastor watwigishe ngo Yuda atije kwimanika akaza akaririra Yesu, Yesu aramubabarira. None ndacaha kitababarirwa mu ijuru. Ariko warageze ku rwego rwa Satani n'amadayimoni ndabwo babarirwa, donc ndanubwo wirirwa ubyibuka ko wakoze icyaha ngo uje gusaba imbabazi, ubwo mutima ngo bwarakuvuyemo. Uwo niwe Kagame n'abambari ba Kabila. Ubwo rero ngewe kuvuga ngo barazasira amasezerano ngo maze amahoro gagaruke,
tonge ni ngukundu wambwira nyine ngo satani nawe azasubira mu ijuru asaba imbabazi maze umutekano wabaga mu ijuru Imana ikirema ijuru ugaruke. Ibyo bintu uko bidashoboka. N'uwabyibeshaho sinzi indi accord Tshisekedi yasinya na Kagame iruta ibyo basinyanye hariya kuri Serena. Babisinye mu kwezi kwa gatanu 2021 mu kwezi kwa 9 kwa 11 M23 irinjira. Sibyo? Ni ukuvuga ngo kwa Kagame utemeye ngagufate ng'umugore n'umugore, abagore tubaha agaciro, umuyaya nawe umuha agaciro, uri umuntu uzi gushishoza, n'imbwa yawe iha agaciro. Sinzi ukuntu Kagame yumva yabana n'abandi bantu. Dogo yumva wakwemera kuza mu sikirato akaja gukandagira guhonyora ndunafukume niho muzabana, ntatari ibyo ubaye umwanzi. Sinzi rero niba hari umuperezida wa Kongo Tshisekedi nawe mwemera, mbona ari umugabo wiyemera azabyemera, cyangwa se nubwo yabyemera sinzi niba nje zabyemera ngo abandi bakongomani. Urukumva rero biriya bintu nta gihe bizatuzanira amahoro ndanakimwe. Kandi ico nzico Kagame était au bout du souffle, yaramaze kuba asphyxie kuko byaragaragaye amasankicyo gatangira gutomba. Niwe watabaje Katare ngo mumfashe mubabagare uriya mugabo arikomeza kuniga, ndikumva umwuka guri gushira. Sibyo? Yego. Kuba bashatse guhurira Rwanda si wowe watengushe sindajeyo, ariko 15 z'ukwa 12. Voilà, byagenze ute? Kagame rero mu gasatani abagari kuko satani yaguteza umutego, akwereka umukobwa w'inzobe, waba udakunda kumwe inzobe akakuzanira urukara. Yakunanirwa ku mugore akakwereka inzoka, yakunanirwa inzoka akakwereka urumogi. Ubwo ni guco ni ukugenda macenge, ariko byose ari gucenga, ari gukora ibibi ndabyiza biri hariya. Ngicyo nasaba guverinoma nukumenya ko imbere yacu dufite satani n'abambari be b'amadayimoni. Ngo rugamba tukarugwana ngukunda abapastor basenga, iyo bari gukubita satani ngive mu muntu ndapoze bayihe wagikisha ko ibasezeye, ubwo bakabona kumenya ko umuntu akize. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, diplomasi idafite amasasu, donc bavuga mu gifaransa ngo la diplomatie sans les armes c'est comme la musique sans instrument. Kandi politike babagabo bakora ni talk and fight. Yego. Niko bafashe Ubuganda kuko baratangiye vers la fin des années 70, barangije baja mu mushikirano, Museveni aja muri gouvernement de transition, baja mu election en 81 aratsindwa. Ubwo abona ko bari bamaze kugwiza n'amafaranga, yabaye ministre yinjiye abantu muri gouvernement, agatwabonye rero kagongera tangiza 81 bongera basubira mu shamba. Simubizi batuje ari uko baheritse ubutegetsi. Kagame nonante agitangira bagira umukoshi Fred Rwigema arapfuye, basubira inyuma barireorganiza. Kagame baraje barakomeza ibiganiro byarusha, bageze n'igihe cyo basinya ngo muzabona 40% abatutsi, abahutu muzabona 60%. Abatutsi mu Rwanda ndago barenze 15%. None umuntu arerekuye bavuye ngo mufate n'indi 25% noneho tubana amahoro. Ayo masezerano ndago bigeze bayemera, ahubwo baprofise gupangamo kumuhitana, wari bamaze kumenya bitize ari kuja Arusha agaruka. Ubwo nago makungu arabafasha. Umwanzuro wa nyuma nuko bagize iki, baramwishe, baramuhanuye mu ndege. Sibyo? Tugende si tuje hano muri Kongo. Laurent Desire Kabila yabemereye kuganira. Ibiganiro byatangiye za Sun City n'ahandi. Indunduro byabaye gute? Habaye bamuhitanye. Sibyo? Yego. Dusubiye muri rugamba rwa M23 amaze kubaho CCLF, twabaranga CCLF zigeze muri 6 n'abatari 8. CCLF ya mbere yabahebonagana, CCLF ya kabiri baha Rucuru Centre, CCLF ya gatatu baha Gicanga, CCLF ya kane bageza ku Mushaki, CCLF ya kane bageza Ingungu, ya gatanu bageza Ingungu. CCLF mbese nizo zibaha imihana. Voilà. Donc muri make tubimenye kandi turabizi. Ubwo iyo migambi yabo yose turahize. Donc hariya ndakizere mbifitiye. Icyo nakunda mwabiri ya processus nuko Tshisekedi yagenda akabwira Trump ngo ukeneye iki, yabwira abongereza mukeneye iki, muze munyire mu muryango mugaragara, muze mukibone, muri kumeza kunyura mu dirisha ryo mu Rwanda, kuko namwe nimukomeza
amaguru nangwa amaboko yanyu munyiza mu idirishya ryacu mushaka kuza Mhm. tuzayatema. Mhm. Urukumva Mm. n'amahirwe dufite, le monde est en train de devenir multipolaire. Niba Mhm. mudashaka rero kumva amahoro mu mwanya w'ibyo mukeneye, mureke njye kushakira ahandi. Mm. Putin ari hariya, byari gukorera hariya muri Afrique de l'Ouest, ubwo natwe tumwakira iwacu adufashe. Ubwo Mm. satani n'abamarayika turwane maze tumenye umwanzuro ni uwuhe. Iyo niyo politike njye nshigikiye muri diplomasi, atari Mm. kongera gupfukamira Kagame. Kagame ntabwo ari umugabo upima ibiro 120. Wenda turusha ibiro ku buryo ki ari Goliath nyine, ni Goliath mu bikorwa ariko si na Goliath mu mubiri, sibyo? Mm. Mm. Kagame ntabwo ari umugabo wize, ntabwo amanura indege, ntabwo amanura izuba. Ubwo rero simbona igihagararo cyo afite kirusha abandi bakongomani ku buryo twakomeza kwemera ko dutoba. Oya, ntabwo turi abagore be, n'abagore bacu turabubaha kandi tubaha icyubahiro cyari cyo. Ubwo rero ntabwo, oya, trop c'est trop, on en a marre. Donc weho uremeza yuko umuti w'iki kibazo c'est par l'arme, ni sasu tu, biriya bya diplomasi wabonye ko bamaze kubimenyera, ni talk and fight. Weho uravuga ati ni sasu tu, mu gihe bo tugaragara yuko tugifite baba infiltre muri FARDC yacu, tugifitemo bya bifobagane by'abakabiliste birimo by'abakatange n'ibindi, ibyo byose biri mu gisirikare, keretse nibagira gutya commandement militaire bakayihereza Wazalendo. Ariko si wa mugabo we, dawa ya moto ni moto. Donc umwanzuro w'ikibazo ni urugamba, si ibindi bintu. Pointre. Ibyo bindi bibazo, voilà, ibyo bindi bibazo byuzanye. Ngiye ngunda gusoma cyane no gusenga. Yego. Abana b'Isiraheli barajujubijwe, bajubijwe n'abakanane, abafilisitiya. Maze barateseka, abagabo bose basha ubwoba. Ariko igihe cyarageze, Imana ifata umusore mutoya cyane utarigeze kwiga n'igisirikari, utarigeze n'abirota, imujana ku rugamba, areba agasuzuguro bari kubereka, Imana imukoreramo, ubwo akajagari karangiriraho. Ibuye rimwe gusa n'icyizere yari ifite ku Mana. Urukumva ibigarasha birahari, abagambanyi barahari, ariko n'abeza turimo kandi nitwe benshi. Uburo bwinshi ndiburyosha umusururu, dukeneye bake beza, nk'ukuntu Gideyoni yarondoye mu 3,000 akavanamo 300 kandi baratsinda. Urugamba rero ni urugamba wo kubohora ubutaka bw'abasokuruza, ndaho turi kwendereza, ndaho turi kwica, ndaho turi gusahura. Sinzi niba bakomeza kudutsinda, Imana ndiyabyemera. Nabo bagambanyi bakomeza kugambanira igihugu, iki gihugu cya Kongo nje njita ko ariyo paradizo yo muri isi. Ubwo rero Imana hanaga abagambanyi bose bagambaniraga Isiraheli. Imana yafunguraga ubutaka bukabamira. Abagambanyi nabo bakomeza kugambana, buri muntu azahembega ibyo yakoze. Kandi n'abazima dukomeze umurongo, kuko abazima nibo benshi. Muri 120 millions de Congolais, ndanubwo bashobora kubonamo 1 million de traîtres, ndabarimo. 100,000 traîtres muri Kongo, ndabarimo. 10,000 si wenda hari, ariko nabo ukabarondora bababura. Ni 100, ni 200, ni 500. Okay, ngaho abasigaye ni bangahe? Bo none ntabo rwose. bazadutsinda si njye simbikeka. Uru rugamba ni urwacu, tugomba kurunesha. Kandi buri mukongomani hari wese agomba kugira icyo cyizere, uretse n'abakongomani ko ni ikibazo cyabaye ingutu mu karere k'ibiyaga bigari. Buri munyafurika agomba kumva ko ari ikibazo kimureba ku isi nzima, ahubwo kuko Kongo ni umutima w'isi, sibyo? Ibitero byose ku isi turabifite. Ni ukuvuga tubonye amahoro, tukabona amajambere, akarere katungana, kagira amajambere, Afurika yatungana yagira amajambere, n'isi nzima yatungana yagira amajambere. Ubwo rero Imana ntabwo ari igicucu yaje kubikora guco izi mpamvu. Jules Mulumba, urakoze cyane kuri ayo magambo meza, encouragement na cyane cyane confidence yuzuyemo. Ubu ngubu urabizi neza, si byo kukumenyesha yuko iki kiganiro turimo ahangaha gikurikiwe kugeza no mu rugwiro. Baragikurikira pe, ibiganiro byacu barabikurikira. Noneho ubwo byajemo umuntu witwa Jules Mulumba, byanga byakunda urumva yuko babikurikiye.
Tshisekedi a dit, ne prenez pas le Rwandais comme des ennemis, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Umwanzi wacu ni Kagame na FPR ayoboye. None byanga byakunda kugira ngo tubone amahoro muri kariya karere kacu, on a besoin de la participation directe ou indirecte y'abanyarwanda runaka bo muri classe politique, classe civile, abari bo bose tu. Naringize ngo nambukeho gatoya hakurya ngusabe ibintu bibiri. Tubanze turebe abanyarwanda bari ku mushito nabo, bari ku muriro, bari gutwikwa, bamaze imyaka 30. Kagame agaragariza isi yuko yabateje imbere, yuko barya bagahaga, yuko biga bakaminuza, yuko ariko waje sur le terrain ugasanga bari mu buzima busa naho bari muri une prison à ciel ouvert. Abo ni ku ruhande rumwe. Uruhande rundi rwa kabiri, abayobozi Kagame akoresha hariya, mu by'ukuri iyo tuvugana, kuko turavugana na benshi, bose bakugaragariza yuko nta mabura kindi, nta kindi twakora. Ese ushingiye kuri ibi bintu bibiri, amaherezo y'abariya abanyarwanda nabo bari kuri uwo muriro kimwe natwe ni ayahe? Wabagiriye ihe nama bo abo bayobozi bari inyuma ya Paul Kagame? Kuko after all dukeneye bariya abanyarwanda na bamwe mu bayobozi bafite uwo mutima mu banyarwanda kugira ngo twubake akarere kacu. Hari ubutumwa buri special wumva wabagenera? nyine nk'uko bivuze, abanyarwanda sibo banzi bacu kuko no barababajwe, baratotejwe. Kandi abahutu bo ndibona byarakabije birarenga, ariko abatutsi nabo arabageretse cyane. kandi watangirira mu mbere ntabwo ajaga mu rembo. Abo bakoranye basangiye akabisi n'agahiye niba manzirizaho. Bakayumba murabizi, Patrick Karegeya arabaniga, Kizito Mihigo yigoga jana mu madege kuja kumupresenta amuririmbira muzuko yamukoze ejo bundi, kandi ngo numucika cumu wa genocide. Yego. Numvishe n'ikigo cya ngo nico bari cya farije bari biki, ndako cigeze gitangaza ko batakaje umucika cumu. Babayeho nabi, hari abahutu, hari abatutsi mu Rwanda hariya babayeho nabi. Nabo mahanga gamugira confiance nyine, nuko nakubwiye ko ari satani. Satani ni umuntu ukoresha kubesha cyane, rouge akayigira blanche akayigira noire, ni gucobwo niwe Kagame n'abamukorera. Mpamvu abantu badafite umwuka wera wo kumushishoza no kumutambuwa neza, ibinyoma bye bihita bibafata vuba. Ubwo rero umwanzuro wa Kongo ni umwanzuro w'u Rwanda, ni umwanzuro w'akarere, niko nabivuze, kandi twese dushavuriye hamwe. Ico nge nabasaba ni ukuva mu bwoba, kuko abanyarwanda baratinya. Wa mugabo we Kagame yaberetse ko nuzaje kuzima zamusangayo, aja kwica abantu za Malawi, za Mozambique, akagenda agashimuta n'abanyamerika. Urukumva ko ari satani muri satani nyine. Noneho ubwoba bwataje abanyarwanda ntiwareba. Ariko umuti w'ibibazo nitwe twenyine tuwufite. Dufite l'histoire, dufite la révolution française, dufite ni byinshi, amateka. Nda muntu urwanya abaturage ngo abatsinde. Etats-Unis ni igihugu cy'igihangange, ariko abataliba baracetse ejo bundi ko bishoboka. Za Vietnam byazaberetse ko bishoboka. Kagame rero n'agatsiko ke katoteza abahutu, katoteza abatutsi, kaza kwica abakongomani imbaga. Numva ko umwanzuro nitwe tuwufite, ariko nabo nibakomeze gupacika amaboko, kuko abanyarwanda ni miliyoni 13 matari 14. Ako gatsiko ka FPR ndako karengeje abandi 1000, bakabije nabo bagera mu bihumbi 10 hari. Yego. Ariko sibo bakomeza kwishwa, bakomeza gutotezwa. Ngabo yita ngo ni FDLR frère. Agakwita ngo FDLR genocidaire, ukiri mu jamba mu kanya ukabara kure Christ uratasha. Ugeze mu Rwanda yanarongera gukoresheje, uragarutse uje gusiga kumena amaraso y'abakongomani bagucumika imyaka 10-20. Nawe wagira umutwe mubi ugasanga bazarana turaguhitanye. Ariko si ubwo bucucu nyine bazakomeza kubamo kugeza ryari. Donc ni ukuvuga ngo nabashishikariza ubwoba kuboreka. Nabo bakaba bazarenda mu Rwanda,
ubwo Mm. tukazasigara turi generasiyo wazalendo mu karere k'ibiyaga bigari, mu karere ka Afurika, ubwo maze amata akabyara amavuta. Mm. urakoze cyane Jules, reka dusoze ikiganiro cyacu. Wakoze cyane kutugenera ikiganiro cyiza nk'iki ngiki. Wenda tugusabe vuba aha uzongere ugaruke, kuko n'ubundi abasangirangendo baracyashaka kukumva no kugutega amatwi bya cyane rwose. None ga Jules Mulumba, uracyafite byinshi abanyekongo, abasangirangendo bashaka kukumvaho, kugutega amatwi. Hari abantu batekereza bavuga bati aussi longtemps intambara zitarambuka ku butaka bwa Kongo, intambara ntizizava hariya. Aussi longtemps Museveni akiri hariya, ari we ufisa naho afite amashiga atekerwaho ariya mafuti yose. Murabona ko atubesha. Abafashe Bunagana bavuye mu Bugande bafata Bunagana, n'ubu ntarafungiye imipaka yabo. N'abariya basogosi na wari hariya, donc il joue au double jeu, donc ibintu nk'ibyo. Mu gihe tugiye gusoza ikiganiro cyacu, nagiraga ngo nkubaze face ya ziriya declaration za za Muhozi mwene Museveni, compte tenu yuko n'abafashe Bunagana baturutse muri Uganda hariya, ukabona dukomeje imigenderanire myiza na Uganda. Urabona se ko tuvuga u Rwanda gusa, ntago twasa naho turebera umwanzi mu jisho rimwe, nk'aho undi iwadufasha guhinga amasaka no kuyasarura? Ariko ngiye abankurikirana ibyo mvuga n'ibyo nandika, ntabwo nigeze ngira uruhande Ubuganda. Donc ni ukuvuga ngo ababibeshaho n'abandi, ariko ndasi wazalendo. Abazalendo tuzi icyo Ubuganda rufite nka role muri iki kibazo. Mm. Nahoze mbivuga ko Kabila ari petit frere wa James, akaba umuhungu wa Kagame, akaba umwuzukuru wa Museveni. Yego, wabivuze. None igihe cyo umugabo nka uriya Kainerugaba Muhozi y'imyaka 50 no kurenga, Mm. afashe agahora yandika ibintu nka biriya, Mm. muri make profesi ntabwo ari gomba ngo uje mu cyumba c'amahombi umanze watitira. Hari izindi Mm. profesi Imana ifata umusazi Mm. ikamugutumaho kugira ngo aguhe ubutumwa. Mhm. Hari igihe ugenda mu muhanda ukabona akantu karaje karitambitse kugira ngo udakomeze imbere, kumbe hari accident. Mhm. Kiriya gisore ngiye ngifata ni igisazi, ariko ni Imana kidutumiye kugira ngo ibyo Kijye kitubwira twavugaga ibi. kije kibivuga ku mugaragaro, ababipingaga babibone, Ehe. sibyo? Ehe. Noneho abafite ubwenge bafata umwanzuro, Mm. ubwo abadafite ubwenge bakomeze kutabyitaho. Mhm. Rero numva ko uriya kabisa, kuko reba ngo n'urumogi, natwe bazareno tumuhaye nk'umufuka, Mm. turarugumutumira kabisa, akomeze adusukumire. Ego. Kandi aho bigeze ni ingoma ziri kuhirima. Mm. Wumve ngo Museveni ngo kureba ko yasigaye ashaje, nugenda ari gusukuma, asigaye yambara n'amapashati ndigamufate, Mm. none ngo Mm. agiye kuzasigira ngo uriya ngo ni perezida, ariko sinurwo rwumva atari ibintu biteye agahinda n'amaseka. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo agatsiko hagiye gushenyuka burundu. Dore sogokuru arapfuye, azakurikirwaho n'umuhungu we n'abuzukuru bagenda bari gutemba, maze akarere nouvelle generation izazana amahoro, tukundane, tuje gukina karasisi Kigali, twigere muri karasisi Kampala, tugenderanira 24 sur 24 duhahirana. Icyo nico twifuza, kandi numva ko generation yacu niyo ifite responsabilité. Ni iki kinyejana cya 21 kigomba kubikora muri Afurika, mu karere k'ibiyaga bigari, iterambere rikatugeraho, amahoro tukayabona, maze tugasabana, amata akabyara amavuta mu karere k'ibiyaga bigari, gatema amata n'ubuki. Uko ni ukuri. Ndabyizeye kabisa, kandi nzi ko we Imana imfashije nzabirebesha amaso yanjye
tuzongera kubisubiraho turi gusabana noneho tuzaba turi a distance nawe uzaba wanagarutse. twahuye noneho fasa fasa Cyane basi cyane turi muri village urugwiro cyo kandi ni gufata vuba aha. n'amaselfie. So en conclusion ikiganiro cyacu kigeze aho kiryoshye cyane, ariko nous sommes obligés yo kurangiriza ahangaha kugira ngo tujye kuruhuka, amasaha arakuze. Jules Mulumba rwose turagusaba vuba ahangaha ntugende ngo ujye kure, uzongere ugaruke rwose utuganize. Abasangirangendo niba uza kubona uburyo bwo gucisha amaso muri ntuze muri za comments ahangaha, urahasanga komantere ziteye ubwoba zigushimira, ubona yuko bishimiye ibisubizo ubahaye, ibiganiro ubahaye. Narindi kugira ngo reka tubanze tubashimire mbere yuko dusoza. Jules Mulumba, mwebwe abazalendo mwese mwese muri rusange, kuko iyo mutaba mwebwe, usibye no kuvuga ngo Kagame yafashe umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu, iyo mutaba mwebwe avec l'avancée yabo twabonaga hariya n'abagambanyi twari dufite hariya, turakeka ko yuko urugamba ntirwagombye kuba aho ruri hariya. Bariya basogusi bagombye kuba bari kubyina intsinzi, ariko n'ubu nabo barabizi ko byaba Nord Kivu ntayo bafite, byaba Sud Kivu ntayo bafite, bari aho ngaho nyine bari kubyinira mu mukungugu. So ahubwo icyo nagiraga ngo ngusabe mu gusoza iki kiganiro, nagiraga ngo ngusabe en conclusion ijambo wagenera abanyekongo, kuko twavugaga abanyarwanda mu kanya, tugaruka iwacu niho twahereye, abana ariho dusoreza. Niba uri kunyumva simbizi, cyangwa reka ntegereze ugaruke kuri screen, kuri ekran. Yes, ndabona uhari. Tugiye gusoza ikiganiro cyacu. Mbere yuko ngusaba wenda ukareba agenda yawe na calendrier yawe ikindi gihe wazagaruka, ndakeka nureba muri ntuzahanga barabigusaba cyane muri za comments ahangaha ati rwose, ndetse hari n'utubwiye ati se yazajya duha update buri cyumweru buri kwezi. So nagiraga ngo ngusabe Jules, en conclusion, genera mbere na mbere ubutumwa abasangirangendo bacu. Imaginez leur souffrance, toutes ces personnes-là bari muri ziriya zone ziri kontrole n'abariya basogosi. Ubagenere ubutumwa, nurangiza urebe bariya, reka mvuge aba FARDC, bariya b'ibifobagane dufite hariya, kuko nabo bakeneye un certain message, kumva yuko tubagaya tutabashima, cyangwa se ko babaye banabivuyemo bakava ibuzimu bakaba abantu byarushaho kuba byiza. Noneho ugenere sasa na wazalendo wazalendo nabo ugire ubutumwa ubagenera. Ndabizi ko muhura nabo, ariko si bose muhura buri munsi. Hari abari Sud Kivu, hari abari za Kamanyola, hari abari mu misozi ya za Walungu n'ahandi. Benshi baradukurikiye à travers la RDC le monde. Wenda n'ibindi wumva ko nakagombye kuba nakubajije, wari watekereje ati nambaza iki ndakivugaho uku, ariko nkaba ntabonye umwanya utaduhaye ako kanya, cyangwa se ntabonye iyo ouverture d'idée d'horizon, maze wigenerera iminota watangamo ubu butumwa dusoza ikiganiro. Karibu cyane. Murakoze cyane, ndamanza nyine nashimira abakongomani bose aho bari, abaturage b'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika nzima. Amahoro y'Imana nyagasani yabane natwe twese. Bakomeza wenda ngomeza kugumanya abakongomani bo muri Nord Kivu na Sud Kivu, mu turere twose turimo bari abagambanyi n'abicanyi, babwira ko kubabara cyane siko gupfa, kandi mu mubabaro tunyuramo niho twavanye ibitekerezo byiza, niho twavanye imyanzuro myiza. Ko baca umugani ngo l'experience rensage. Iyo bakwitangura inyangamugayo, nuko nyine uba waranyuze mu byiza no mu bibi, ukabinesha, ukamenya n'ukundi uko
wabinyuzemo nyine, ikindi gihe biraza ugasanga ari exercice wakoze biba byangushe cyane. Mm. Mm. Ariyo mpamvu ubona nyine navuze nshimira abakongomani bose kuba twarahagurutse, surtout Nord Kivu, Sud Kivu, ubwoko bwose, ibibazo byose, amacakubiri yose yari turimo tukarambika hasi. Mm. Bavuga ngo abanyamulenge muri Sud Kivu nyine bari abatutsi ngo barahigwa. Oya, hari groupe yitwa Gumino y'umugabo witwa Nyamusara, Yego. yirirwa arasana na bene wabo, ariko babwira mwebwe mwakoze z'ibibi Kagame mwamubonye mike. Kinshasa hari umusore witwa Muheto Muhizi ukomoka za Ngungu, baramuhiza ahungira Igoma, uvuye Igoma ahungira Kinshasa, bari bagiye Mm. muhitana ejo bundi. Mm. Byose abishira hanze, yewe ni umututsi ntabwo ari umuhutu, kuko basigaye bamwita ngo ni Interahamwe, ngo namwigishije ideologie y'Interahamwe. Nawe Sinzi se tuzaba turi sinzi kumwe nyine. nawe la semaine prochaine. Voilà, urukumva rero ni ukuvuga ngo iyo tuvuye siyo turi kugana, iyo Mm. tugana ni heza kandi hafite amahoro n'umutekano n'ubwumvikane Mm. n'ubuhahirane, niko nabivuze. Mm. Ngashishikariza rero biriya bigarasha, niko nabyita, biriya bijuju nyine, usanga umuntu ni umugabo ukabona kabisa afite igihagararo, ariko wasanga mu bwonko ugasanga ntakigenda. Mm. Bene wacu ngo abanyarucuru, abahutu par exemple, bahari i Masisi y'Urucuru, vraiment umuntu akaba yarakwiciye so, Mm. agakwicira nyoko, warangiza atanu ukaja kumukomera amashi, ukaja kumukorera recrutement ngo donc Nakaga. ushaka ngo nawe guhitana n'umwuzukuru wawe zamuhitane, guhakwa, aho guhakwa kuwishe siko ufite imbaraga zo kuba wamugwanya. Ni Mm. ibintu biteye agahinda cyane cyane cyane. Hari n'inshuti yanje naherutse kugenda numva umutima guranjye pe, uriya Mm. baherutse kunoma directeur de cabinet adjoint kwa gouverneur hariya, ura Yes. iletre bashize hariya nyine kakandu katazi no gusoma na a ngo ni gouverneur. Vraiment est-ce que les Congolais Nakailetre kabi vraiment. nous méritons vraiment une telle humiliation? Non, Abantu non. bita ngo ni abarevolutionnaire, wafata akagogi nga kariya Ewa. n'ibyanditswe ndikazi kubisoma. Ndikazi kubisoma kabisubiremo gusa. Vraiment ngo No, gouverneur no. none nganje Gilles RDC. ukamfata ngo by directeur de cabinet w'umuntu ngawuriya, ubwo si ninjye uri gouverneur cyangwa no wanyobora ibyo bintu Kagame dukorana. Oya, c'est révolu quoi. Uko uwo mwene wacu Remy Segihobe ni inshuti yanje magara pe, magara, dufitanye amabanga n'ayandi, ariko naratangaye kubona we yafashwe na za satani. Mu Mm. mateka ye, sogokuru we ubyara ise Segihobe, chef de groupement w'Ijomba, yahitanywe n'aba bagabo muri AFDL. Ibaze. Isogokuru we ubyara nyina Muhozi, ari umucuruzi mukuru hari i Rucuru, yanarashoje umututsikazi, ariko baramubone bamuhitanye. Ni ukuvuga ngo il est doublement victime, yiciwe sogokuru we kwa se, yicigwa sogokuru we kwa nyina. None nawe bamwishe ideologiquement. Vraiment ni uri kwirirwa hariya Goma ari gutatarika ngo ari kurekrita ubwo bugogi, uwo muntu ngo wamwita nose ninyo ndabwo wanye nayo, kuko inyo hari gecu iva mu mwanda ukabona yitera iruhande. Ubwo rero bumve ko oya pe biteye isoni, ariko ibipfapfa nibikomeze, ariko twebwe tuzahagarara bwuma. Ditwemere rero amabesho ya Kagame, ya Kabila, abesha abapasitoro ejo bundi ngo yakiyanga ama confession religieuse. 2016 yaratumenye amasasa akica abandi Goma, akica abandi Kinshasa, ari gushaka kuglisa. None nuje kuba donneur de leçon, tumumenye ko ari satani, tumwamagane kandi tumuneshe. Ibibazo turimo byo byere kutuma ducika indege cyangwa ngo tumve ko twatsinzwe. Oya, urugamba niho rutangiye, kandi kubabara cyane siko gupfa. Ngiye mfataga umufano ku bana b'Isiraheli, bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi batotezwa, none bagara n'igihe bakabafata bakabajana n'igihugu kikabumura umwirare. Ariko mu bibazo banyuzemo bavanye mu bwenge bwatumye buno Isiraheli ihagarara, ku buryo ko ibihugu byose by'ibihanganye ku isi birayitinya. Niko Nord Kivu na Sud Kivu niyo tugana. Niyo mpamvu ubona umuzalendo ahagarara afite imbunda Kalashnikov n'amasasu 5 agarimo,
ariko kumva ngo PKM cyangwa se imiya iturutse hariya mu Rwanda agahakikisha ko abateyemo rumwe rukica babiri maze akabona ko kuva mu nzira. Uwo mutima batwubatsemo hejuru y'akababaro n'ubugome bwinshi badukoreye. Ubwo rero bumve ko intsinzi ni yacu. Abaturage uzapfa azapfa, ariko uzabaho azabeho neza, azatange n'amateka y'ibyo twanyuzemo. Niyo mpamvu tutagomba gucika indege cyangwa se ngo twumve ko twakwihuza n'umwanzi ngo mbemuke ndamuke. Oya, tugomba kuba inyangamugayo, tukabyanga tukabyamagana, ho kugira ngo uzanirwane n'ijambo uzanirwe n'uwuribwiye. Niwo mwanzuro abakongomani tugomba kugenderaho. Aba FARDC bigarasha babwiye ko iki gihugu ni igihugu cy'Imana. Ukigambanira nutishura umwana wawe azishura, natishura umwuzukuru wawe azishura, kuko igihugu kiguhaye grade rya general, kikaguha fonction, ukagira imodoka, ukagira amazu, abana bakiga amashuri meza. Ubushaka tena iki? Ubugambana nubwo waba uri umwetranje, uri umunyarwanda kambivuge, waraturutse muri FPR ukaza muri Congo, wagera muri Congo niba mu Rwanda warabaye umushumba, ugeze muri Congo bakugize colonel, baguhaye jipe ya 50,000 $80,000, karibira y'ubusama y'inite, umugore ushaka n'urasambanyizo gushaka. Ariko icyo gihugu wagihemukira kubera iki? Kuko wavuga ngo u Rwanda ndarwibagiwe nibere umukongomani. Niba muri abagambanyi rero, niba muri aba infiltre, mushaka kuzajya ko kino gihugu nabana n'abuzukuru banyu, mugikunde kandi mugikorere, mwamagane uwo mwanzi satani n'ibishuko bye akoresha, kuko yaje kukubesha akwereka ibyiza by'uzabona, nyamara nyuma ugasanga ari bibi. Niko Adamu na Eva bakoze amakosa baracumura. Namwe nimukomeza gucumura rero, umwanzuro wanyu Imana niyo ufite. Abazarendo bo ndakomeza kubashimira, kuko ubu twarabwerekanye. Uwatabarutse Imana imwakire, abagihari dukomeze umutima w'urukundo, umutima w'ukunda igihugu, umutima wo kurwanira ubutaka bwacu. Nditwemere ko tunyagwa imbago, turaburana imbago z'abasogokuruza. Ubwo rero uzagambana agatanga imbago azahanwa, kandi Imana izamuvuma. Dushikame, tujyara tutariye, tujya tunywa, twicwa. Ubwo umwanzuro ni wa wundi, ne jamais trahir le Congo, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Kandi na gouvernement wenda wabivuze, aho tukabainterpella toutes les instances, baratwemeye. Uronda discours ko gukica batavuze wazarendo FARDC, ariko bamenye nyine ko duhari, bamenye ko duhari, kandi ko ibyangombwa bikenewe. Uru rugamba yugira ngo twarutangiriye Runyoni, nje ndabizi amateka yose kuntu byakurikiranye, si umwe amakigira hari. Uru rugamba yo turugwana turukumvikana n'abayobozi na Kinshasa, tugapanga neza. Uru rugamba ndago rwarageze muri 2023. Ibyo ndabikubwiye imbere y'Imana. Ubwo rero amakosa yarakozwe, ariko gukora ikosa si bibi, kurisubiramo nibyo bibi. Nicyo gihe cyo kutabara abakongomani, akarere k'ibiyaga bigera kagira amahoro. Amateka akandika ko ni ku ngoma ya Tshisekedi, ni ku ngoma ya Judith Suminwa, ni ku ngoma ya Mwandavita, ministre wa defense, ni ku ngoma ya Lieutenant General Jules Banza. Niyo Congo yatsinze umwanzi burundu, izana amahoro muri Congo, izana amahoro mu karere, maze abantu baratungana, babana mu mahoro. Ayo mateka azandikwa mu bitabo n'abuzukuruza bazayiga. Ubwo rero buri muntu aharanire kwandika mu kiriya gitabo cy'amateka. Uzapfe gumugambanyi, uko uzapfe nkundu bakiri mwami, ba Bauma, ba Mamadu, ba Mbuzamabe bapfuye, ba Lumumba bapfuye, kugeza na buno ukumva umuntu wo muri Afrique de l'Ouest ari kumurira, umuntu wo muri etage akavuga ngo Lumumba yari patriote. Nawe haranira ayo mateka, maze abuzukuru n'abuzukuruza bawe bazabigirira umugisha. Murakoze. Dufite ibihumbi tumaranye akanya badukurikiye ahangaha, n'abandi bazadukurikira nyuma. Ntago twasoza tutabashimiye namwe rwose.
ukuntu mwitanze kugira ngo dusozane iki kiganiro. Tukoze ikiganiro cy'amasaha ane yose aruzuye rwose, kandi mwihanganye mukiri no gukomentinga n'ahandi mwanze kugenda. Reka dusabe Jules abasezereho nawe, ahasigaye tuzavugana tumenye undi munsi azagaruka. Jules Mulumba muramubona ko ari umugabo w'imfura, umugabo ukundiye igihugu, umugabo witangiye igihugu, umugabo wasimbutse byinshi, imitego myinshi yagombaga kumuhitana kugeza ubwo bamuhaye uburozi akamara amezi 10 yose asa naho tutazi aho ari, Rwanda bakigamba yuko bamuhitanye n'ibindi. Ariko dore nguyu ari kuvuga intsinzi y'igihugu, ari kuvuga igihugu amaboko, ari kuvuga wazalendo FARDC amaboko, ndetse natwe ature mu mutima adukomeza ati ntimutentebuke, haracyariho igihe cyacu kandi igihe cy'intsinzi ni iki. Sezera kuri aba bavandimwe baguteze amatwi, jewe mu izina ryanje bwite no mu izina ryabo rwose turagushimiye, kandi nanone tuvuga tuti imvura igwa nisubira. Harya ngo iyo idasubiye bayita iki? bahita cumya. Ngaho nguko. Eh, Karibu cyane Jules, karibu. murakoze cyane, nabasezera mbifuriza amahoro ya Nyagasani abane natwe twese, kandi Imana igaragaze ubushake n'ubushobozi bwayo muri iki gihugu cyacu cya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Amahoro duharanira twabuze, twavukijwe n'amasatani. Imana yo mu ijuru yenyine yaduhe kandi itwongere n'urukundo mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika, tuba icererezo cyo kwerekera abandi ko bishoboka. Havuzwaga induru, havugwaga amasasu, havugwaga ubwicanyi, ko hava urumuri rwo kumurikira isi, maze amajambere gaturutse iwacu agataha mu mahanga. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Umva niwe ukoze rwose, udusuhuriza abo bazalendo ubabwira ati kandi natwe tubari inyuma rwose. Ndizera yuko vuba ahangaha tuzongera kukubona kuri izi ekara zacu na mikoro zacu. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha ku kwigoma mwigomwe umwanya wanyu n'ibindi byari bibafitiye inyungu, ariko cyane cyane bino zitufitiye natwe, kuko ibyo uba uherereyemo akenshi ntago biba ari ibyawe wenyine.